Poštovani predstavnici medija, dobar dan svima. Ovde ispred zgrade Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, gde održavamo zajedničku konferenciju za medije sa Udruženjem studenata sa hendikepom, sa kojim već duži niz nedelja i meseci veoma uspešno i kvalitetno sarađujemo, a oko kojih tema to će upravo biti tema naše današnje konferencije. Ono što smo na prvi pogled već primetili jeste da sam fakultet, koji bi trebalo na prvom mestu da vodi računa o ovoj temi, nema rešen odgovarajući pristup upravo za osobe sa hendikepom, kako svoje studente, tako i ostale građane, i to bi bila prva stvar koju smo ovde na licu mesta utvrdili i koja bi morala hitno da se reši. Mnogo je, nažalost, nerešenih pitanja za osobe sa hendikepom u Srbiji, kojih ima gotovo 1 milion stanovnika Srbije po različitim osnovama hendikepa, i to je jedna važna socijalna tema kojom ću se kao kandidat za predsjednika Srbije baviti u ovim izborima. Želim pre svega da izrazim svoju veliku zahvalnost Milanu i njegovim saradnicima iz Udruženja studenata sa hendikepom, koji su pokrenuli jednu važnu društvenu, a ja bih rekao i političku misiju, da svaka politička organizacija u Srbiji u svoj program uvrsti ono što je važno za osobe sa hendikepom. Mi smo u svom socijalnom programu imali osnove ove tematike, ali tek nakon upoznavanja, druženja i obuka koje smo prošli u organizaciji Udruženja studenata sa hendikepom smo shvatili složenost i značaj ove teme u potpunosti i naravno dopunili svoj politički i predizborni program sa nekoliko važnih tema koje brinu upravo ovaj deo našega društva. Siguran sam da će Milan mnogo bolje, preciznije i kvalitetnije izneti koje su to teme, ali ja želim da ukažem i skrenem pažnju javnosti medija na nekoliko koje se meni čine najvažnijim. Pre svega, mislim da je za osobe sa hendikepom u Srbiji najznačajnije dobro i olakšano školovanje, a potom brzo i olakšano zaposlenje. I to su dve stvari sa kojima većina porodica koje se suočava sa ovim izazovima danas ima problem. Nerešeno pitanje inkluzije, nerešeno pitanje ličnih pratilaca, nerešeno pitanje adekvatne materijalne pomoći, nerešeno pitanje, što je posebno važno, odsustva sa posla radi nege drugog lica u porodici i uopšte, dakle, jedan set mera koji bi doprineo kvalitetu života osoba sa hendikepom u Srbiji. U našem zakonodavstvu imamo jednu krupnu manu koja je prethodnih godina pokazala svoju izrazito lošu stranu. Naime, iako je u zakonu stavljena neka vrsta obaveze preduzećima u Srbiji da moraju da zaposle osobe sa hendikepom, to se pretvorilo u jednu veoma ružnu praksu da oni to suštinski i ne moraju, ali će za to platiti određenu finansijsku kaznu i radi se o maltene 18 miliona evra koje se na godišnjem nivou ubiraju zbog toga što preduzeća ne poštuju ovu zakonsku obavezu i praktično na taj način diskriminišu naše sugrađane. Ne vidim sa druge strane ni gde odlazi tih 18 miliona evra, a siguran sam da bi makar to moglo da bude uloženo upravo kao neki početni kapital za otvaranje različitih socijalnih i drugih preduzeća koje bi pokrenule upravo kolege i prijatelji iz Udruženja studenata sa hendikepom i uopšte građani sa hendikepom koji imaju razne preduzetničke inicijative. Dakle, nešto ozbiljno po ovom pitanju mora da se menja da bi se zaustavila dosadašnja diskriminacija naših sugrađana. Radi se, dakle, o ogromnom broju ljudi u Srbiji, o stotinama i stotinama hiljada ljudi sa različitim hendikepima koje mi jednostavno moramo konačno sa najvišeg državnog nivoa da ispoštujemo. Zato je za nas bilo veliko zadovoljstvo, ali i velika obaveza da u predizborni politički program Srpskog pokreta Dveri uvrstimo sve ove stvari na kojima insistira Udruženje studenata sa hendikepom i još jednom velika zahvalnost Milanu, njegovim najbližim kolegama i saradnicima što su nam pomogli u formulisanju ove konkretne javne politike i naravno pozivam njega da me dopuni i dodatno akcentuje sve ono sa čim se oni suočavaju
kao problemima i naravno sa rešenjima koje oni vide da bi se ispravile ove očite nepravde u našem društvu. Još jednom, Milane, hvala tebi, hvala svim tvojim saradnicima na svemu i nadam se da ćemo zajedničkim snagama početi da rešavamo neke od ovih problema. Hvala i vama, gospodine Obradoviću, pre svega na, ajde da sačekamo prevod, od Nemačka. Da, pravo si. Pre svega, hvala i vama, gospodine Obradoviću, što ste prepoznali značaj boljeg položaja osoba sa hendikepom u našem društvu i zapravo potrebe da se omogući da što veći broj osoba sa hendikepom bude samostalno u svom odlučivanju i da ima mogućnosti da ostvari dostojanstvo. Kao što ste rekli, nalazimo se ispred Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, odnosno skraćeno FASPER, na kome se školuju praktičari za pomažuće aktivnosti. I zapravo ovaj fakultet je simbol paradoksa odnosa osoba sa hendikepom, odnosno društva u odnosu prema osobama sa hendikepom, jer je nešto što kao ustanova spada u red najnepristupačnijih visokoškolskih ustanova u Srbiji. Ovaj fakultet bi trebalo i mogao da bude kroz naučni i obrazovni rad primjer dobre prakse u razvoju podrške i uključivanja osoba sa hendikepom u društvu. Naprotiv, ovaj fakultet je pokazatelj loših nivoa odgovornosti ljudi koji vode fakultet, jer u prethodnih 15 godina uprava fakulteta, a često i pojedini delovi nastavnog osoblja su javno isticali da su protiv inkluzije osoba sa hendikepom. Znamo šta to znači. Ako ste protiv uključivanja dela svoje grupe, to znači da vi tu grupu ne želite u društvu kao ravnopravnu. I nažalost, ovaj fakultet je samo jedan od paradoksa u našem društvu i odnosa prema osobama sa hendikepom, jer zapravo naša država ima značajne nacionalne strategije, a pritom i obavezu poštovanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa hendikepom. Iz jednog prostog razloga. Osobe sa hendikepom su najveća manjinska grupa u društvu, kojoj je u državi uskraćen niz čak i osnovnih prava. Pre svega pravo na slobodu kretanja zbog različitih vidova nepristupačnosti, zatim pravo na obrazovanje i pravo na rad koje ste pomenuli. A kao što ste pomenuli i država, ali i značajan deo nevladinog sektora na račun prava osoba sa hendikepom ubire ogromna sredstva. I to je jedan zaista loš primjer manipulacije ne samim ljudima, već njihovim pravima. Udruženje studenata sa hendikepom je prepoznalo značaj informisanja i edukacije političkih subjekata u Srbiji, a za ciljem da kroz saradnju sa političkim subjektima stvori uslove da se kroz usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata stvore uslovi za jednostavno razvoj adekvatnih vidova podrške svim ljudima sa hendikepom, bez obzira na vrstu hendikepa, a njihov uzrast ili čak i mesto življenja, jer budimo svesni da ipak osobe sa hendikepom u urbanim sredinama za nijansu imaju malo više uslova nego osobe sa hendikepom u ruralnim sredinama. U skladu sa tim, u prošloj godini smo ostvarili saradnju sa velikim brojem političkih subjekata
i zaista nam je izuzetno bilo značajno kada je pokret Dveri u pripremi referenduma insistirao na sprovođenju podrške prilikom sprovođenja referenduma, ali u skladu sa primjenom koncepta hendikepa. Dodatno vi ste pomenuli i socijalni program i to zaista ima veliku značajnost za veći nivo ravnopravnosti i dostojanstva svih jedinki u društvu i njihovih porodica na kraju krajeva. I zaista, a mi se iskreno nadamo da će primjer pokreta Dveri slediti svi politički subjekti u Srbiji, jer smatramo da tema položaja osoba sa hendikepom u društvu nikad nije političko pitanje, već je to odgovornost svih političkih aktera, bez obzira na opciju koje pripadaju, bez obzira na poziciju opozicije ili opozicije, bez obzira na poreklo, bez obzira na globalne orijentacije. Tako da iskreno se nadamo da će sve ono što smo kao trud uložili prethodne godine u narednom periodu dati rezultate, što kroz angažovanje pokreta Dveri, što kroz insistiranje pokreta Dveri, čak i kada nije u prilici da direktno obezbedi nešto što je značajno za sve osobe sa hendikepom, naročito za mlade. Veliko hvala Milanu i hvala Udruženju studenata sa hendikepom, i ovo što je Milan na kraju rekao je zaista i najbolji zaključak ovog našeg današnjeg zajedničkog obraćanja. Ovo je tema iznad dnevne politike, iznad podele na vlast i opoziciju, iznad svih drugih naših ideoloških i političkih razlika i definitivno tema oko koje bi čitavo naše društvo moglo da se sabere. Ovo je pre svega tema pitanja jednakosti i pravde za sve naše sugrađane sa bilo kojom vrstom hendikepa, i to je, čini mi se, i civilizacijsko i političko i humano i pravno pitanje, a pre svega socijalno pitanje oko kojega mislim da zaista nema potrebe da bude razlika među nama. Dakle, moj poziv jeste da se svi oko ovog pitanja ujedinimo bez obzira na naše političke razlike i da nakon ovih izbora kogod bude formirao buduću vlast počne da sprovodi neka od ovih rešenja koje su predložile naše kolege iz Udruženja studenata sa hendikepom. Konačno, to je i model shvatanja politike za koji se Srpski pokret Dveri zalaže. Kada o nečemu ne znate dovoljno, angažujte ljude koji o tome znaju više od vas. Angažujte stručne ljude i oni će vam dati najbolje odgovore na ta pitanja, i ovo je upravo primjer jedne dobre prakse kako može da se usavrši jedan politički program, a samim tim kako može da se usavrši buduća vlast. Još jednom hvala Milanu, hvala Udruženju studenata sa hendikepom, hvala svima vama iz medija koji ste danas došli da propratite ovu konferenciju. Hvala, Voško. Naravno, ako ima pitanja, izvolite, da. To sam htio za gospodina. Izvoli mi. Kako ocenjujete, da li se ta situacija stagnira, mislim na inkluziju osoba sa hendikepom ukupno u život, da li ona stagnira, da li nazaduje ili napreduje, ali vrlo sporo napreduje? Pazite, ajde ja ću sada da iskoristim jedan politički odgovor. Pa to je otprilike slično kao rast BDP-a u Srbiji. A ako imate ekonomski razvoj planete, onda je činjenica da ćete i na mikronivou imati neki rast. Činjenica da je društvo živa materija. Činjenica je da je veliki uticaj pre svega privrednih subjekata iz inostranstva koji su u obavezi da svoje dobre politike primenjuju gde god rade, i onda pod uticajem toga, pod uticajem usklađivanja politika, na kraju krajeva civilizacijskog razvoja, ipak postoji blagi razvoj kada je u pitanju uključivanje ljudi sa hendikepom, ali kada uporedite sa onim koliko je to potrebno, zapravo država Srbija je već u proteklih 15 godina žrtvovala koliko generacija ljudi sa hendikepom, kojima je na kraju krajeva često i ugrožen život. Imajte na umu da je država Srbija zemlja sa najvećom incidentom kancera u Evropi.
da su posljedice nakon lečenja kancera kod ljudi koji imaju sreću pa prežive i traumatske, ali i funkcionalne. Najčešće ti ljudi nisu prepoznati ni jednom od kategorija koja je bitna podrška. A uklonjenost lekovima, a tek potrebama prilagođavanja radnog mjesta, radnog vremena i svega ostalog. Imamo sve veći broj mladih koji su u situaciji mentalnog hendikepa, ali ne onog intelektualnog, već emotivnog, utjecaj depresije, anksioznosti. Sve su to ljudi kojima je potreban neki vid podrške kako ne bi bili suvišni u društvu. Tako da u odnosu na vaše pitanje postoji blagi razvoj, ali taj razvoj ako ga uporedimo sa mogućnostima, to je otprilike kao kada vi ako možete da zakoračite recimo 70 cm, napravite korak od 2 cm. I koliko ćete stići ako idete tom dužinom koraka. Sa onim što se vi u životu susretali, šta je najveći problem? Je to stereotipni način razmišljanja ili... Pa pazite, mnogo je teško da u jednoj kategoriji ljudi gdje postoji veliki nivo različitosti na osnovu kojih su u situaciji hendikepa izaberete šta je najveći problem. Svakako čini mi se da je najveći problem baš ovo što je pomenuo gospodin Obradović, da ogromna količina nestručnih ljudi donosi odluke o osobama sa hendikepom i najčešće prava osoba sa hendikepom su prilika za profit neodgovornim ljudima. Jer imamo veliki broj takozvanih organizacija koje se bore za ljudska prava, koja koriste probleme osoba sa hendikepom, koje na godišnjem nivou dobijaju i 100.000 evra na račun te podrške i ostvarivanja prava, a zapravo ne rade ništa. Slično je i sa sredstvima koje zvanično ulaže država. Ta sredstva koja se zvanično nalaze po državi, bi posebno da pitam i vas, gospodina Obradovića, moj prijatelj i kolega osnivač Sredinjika, Adrijan Zlatanović i sam osoba sa hendikepom, i pokušaje da pristupi tom fondu državnom fondu za hendikepirana lica. 6 mjeseci su ga vraćali zbog nepotpunih papira, da bismo kasnije saznali da su to iskustva bukvalno na stotine i stotine ljudi koji su probali da istupe tome i neformalno smo saznali da ta sredstva jako široko koriste za političke kampanje i da se odatle zahvata i šakom i kapom. Kako vi to komentarišete? Pa ovako, ajde, relativno skoro, doduše u prošloj deceniji, raspolaganje tim sredstvima je bilo u rukama jednog političara koji je, kada je javnost otkrila šta je uradio, odlučio da kao čovjek ta sredstva uplati u fond za lečenje od retkih bolesti. Njegova obaveza nije bila da postupi kao čovjek, već u skladu sa zakonima, znači ne sa jednim, nego sa više zakona. On je tada prekršio i zakon o budžetu, i zakon o socijalnoj zaštiti, i zakon o nevladinom sektoru, a nisu u pitanju mala sredstva. To je bio jedan konkurs od 2 miliona evra. Tako da, zaista, kada je u pitanju finansiranje organizacija osoba sa hendikepom od strane države, zvanično se odvajaju značajna sredstva. Objektivno, deo tih sredstava jeste uložen u poboljšanje položaja osoba sa hendikepom, ali značajan deo sredstava je zapravo uložen, baš kao što ste rekli, u nešto što nije opipljivo, u nešto što nije vidljivo, a naročito nešto što nema nikakve veze sa položajem ljudi sa hendikepom u Srbiji. Ja bih se nadovezao samo još toliko da je gospodin Dejan Petar Zlatanović. Da.
Kao što ste pomenuli, gospodin Dejan Petar Zlatanović, osnivač Srbin Infa, sada već jednog uglednog i velikog internet medija, je osoba sa hendikepom, ali i dokaz jedne sjajne preduzetničke inicijative i životne borbe, truda i rada koji je upravo doneo jedne takve plodove. Ali vi ste naveli ono o čemu mi ovde govorimo, a to je država koja ne prepoznaje osobe sa hendikepom i njihove preduzetničke inicijative koje bi trebalo podržati, već ih upravo ograničava raznim administrativnim i drugim preprekama. Dakle, da li je normalno da vi jednom stranoj multinacionalnoj kompaniji, kakav je recimo Henkel, dajete 144.000 evra, dobro ste me čuli, 144.000 evra po jednom novom radnom mestu, a našim građanima, a posebno našim građanima sa hendikepom, ne dajete ništa, a oni imaju određenu preduzetničku inicijativu koja bi bila veoma važna za njihovo ostvarenje u životu, poslu, porodici i sveukupno. Dakle, tu nešto hitno mora da se menja i zato smo danas pokrenuli ovu temu u okviru ove izbornog perioda, jer mislimo da je ovo nekako najvidljivije vreme u kome će, nadamo se, ova tema postati medijski mnogo važnija nego što je to bila do sada. A mi smo se kao Srpski pokret Dveri, naš zajednički patriotski blok i ja, naravno, kao predsjednički kandidat, obavezali da će ova tema biti ne samo u našem programu, što smo već usvojili, već i u svim našim javnim i medijskim nastupima, a potom i naravno kao tema za skupštinskom govornicom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u Skupštini grada Beograda, svih lokalnih samouprava u Srbiji, a nadam se i buduće vlasti u kojoj će Dveri participirati, kada ćemo zapravo imati tu ključnu polugu da možemo da pokrenemo rešavanje svih ovih problema. Hvala svima još jednom.